Atupandula tate Kalunga shetu thikitha poshitopolwa cha Xugunina chokasili ketu okutokola omalingeko generational case. Ngaye ngwandi popi mpaka edhina lyandje ongaye ndapewa okuziilila ko The Aim Sister Channel. Inamutilithwa nando okule, shaashi Kalunga inemu pombepo yumbanda, ashike okumupombepo yohole, yeenkondo nuunongo. Tate Kalunga ota gandja ompito kukeshe gumwe monkalamwenyo ye opo aninge etokolo kuye mwene. Nando ukale uli koshi yo generational case, tate Kalunga ota tumwa ye opo yekuulukile ondjila ndji uli mondjila. Nena ngo wati ndi atumwa ye, ongo tokala koshi yethingo. Mala ngo watambula ko atumwa ye, ndele twiitedhulula, ongo tomanguluka mo melyenge lyethingo, noto yambekwa. Maka atukatsikila noshitopolwa oshititatu chokasili ketu nocho oshitopolwa cha Xugunina. Ondina onkalamwenyo tayi tilitha noyili odhigu sista. Kwathandje ugalikane nendje. Ondili ndalulilwa nondavulwa. Okuza kuunona wandje, kukuku kwatakanitha ndje neembepo dhanyata. Nandala okutsikila ngino ashike kungaye mwene otandi nyengwa. Eish, ondikuvitu yehame yoye sista. Ashike inotila. Ombinzi ya Jesus Kristus otayi kumangulula medhina lya Jesus Kristus. Amen. Andilombwele brother Peter tugalikaneni pamwe nomaidhiliko opo umangululwemo monjoko generational case moka ulimo. Andikutumine hapo dhimwe dhomomibeli dhikala dhikutsa omukumo nequotation okuza momambo gameme Ellen G. White. Ukale to meditate pudho ngo togalikana nontima goye agushe. Ewa sisi, ndapandula chinene. Tate Kalunga nekuyambeke sisi. Veronica yontekululwa gwana omayivo ge inage mpitikila atsikile nokulongela Kalunga kaina kululwa. Okwa patululila uudhigu we okumeke mboka yeli ya Kriste, Peter na Sofia. Peter okwagalikanene Veronica neenkondo adhishe shaashi okwali ena ochimpwu naye. Usiku umwe akotha konima shazi nokugalikanena Monica, okwalala ondjodhi yemutiyitha neenkondo adhishe. Ochiketo kambadhala kushinda nokuyembepo moshipala. Akulu noyageya, shulithapo magalikano goye naashito kambadhala kuninga. Inogalikane naye Monica nando. Inakulo kwaninge ufaneko no kingdoma yetu. Ndeka pena nguteiteya nando. Itovulu kuya mochipala shite chifutiri ulewe vula adhishe. Ngoto tsikilo tatu kudipaga. Etha Monica embepo zageya. Ochikwachike chali nshono tangi tate Kalunga shiwa upitha omwenyo gwanje ambalike ndakanitha omufudho gwanje ochikando nalo chititetu andilalo ondjodhi ilinyi ayi ngulu ndine okumona Monica ndinombole kombinga ondjodhi ndji embepo dhengongalelo dhina enkondo chinene otwapumbwa lero okwiitulamo momagalikano chinene. Ongiini Peter, ondinekela aisho ili nawa. Ongiini Monica, aishe kaili nawa. Ondaninga omasiku antata kwake embepo dhazilila ko auta yanye kokululwa okwala aninga emangela kingdom ya Satana. That's why yageya shatu kugalikanena. Ngini? Ngandatila paife. Inopumba okutila Monica, wapumba okwiitulamo molugodhi ndu. Shaashi ngwe mwene ngwiniitulamo, tsena sitatuvulu kukukwathela. Shino chili pokati koye na tate Kalunga. Wapumba okukala unekwatathano lyakola na tate Kalunga. Ngita mukwathela nge paife ngutakukwathela ngole. Ngaina ndala kutsikila nonkalamwenyo yiilonga omilema. Kaina ombili nevuluko. Hacho ndala okutya hono Monica, ondala okutya nangwe itulamo. Wapumba okukondjitha kuziilila kombinga yoye. Ombinzi ya Jesus Kristus otayi kumangulula ashike nango wapumba okuninga oshitopolwa choye. Onkalamwenyo yoye okugalikana nayo indjipale. Uulunda ushi waliho ulongo kambadhala oweethepo nde totalele ku Jesus Kristus. Natsi tatushulithapo kukugalikanena. Ondadhidhilika kutya nando atukugalikanene ndee ngweye kombinga yoye itoningi pocha nena omagalikano getu otakakala kagena eenkondo. Shiko ocho tandikambadhala okukulombwela Monica, omukriste gwachile una okukala wiihomateka ethimbo alishe. Nga ndikalike ndasemosi nga ndikanitha enkondo shama ndatameka okugalikana nengo kulesho hapo ya Kalunga. Opo tapuzilila uupyakadhimo una uvite ngano owapumba okutulamo enkondo opo ugalikane ngo ulesho hapo ya Kalunga. Tate Kalunga okwati enkondo dho dhili dhagwana muunkundi wetu. Esilohenda lyo lili pamwe natse. Nangu takambadhala kuye mwene okutokoka momalenge ga Satana. Tate Kalunga otatuma ayengeli yeye nkundukidhe yo yempe enkondo okusinda omalenge ga Satana. Tate Kalunga otekupa enkondo uli atagulenje nomaoka. Shi wapumba okuninga okupulike kutumina enkondo dho. Itaala kutya tate Kalunga otekukwathela. Ombepo yokukotha nokukala kuna enkondo oyo takatika ya Satana. Ino etho kingdom ya Satana isindani. Ongwele no alache. Ila tuye. Ongwe ulipesha lya nyokoku ngo wetu kuna matui. Inu itula muhima ya ngereka aikweteli kolwepo.
Monika okwalala ondjodhi ye okutalelwapo keembepo dhooyi Nakuru nokwedhi tambulako. Okwa penduka alulilwa, tiipula kutya omolwashike ka tambulako eembepo dha nyata. Otshike ndina okutambulako eembepo dha nyata? Pita okuli mondjila, shaashi onkalamwenyo yandje yokugalikana inayi kola. Paife nomeemposi kandina keenkondo dhokwiidifenda. Kandivule okuninga shino kungaye mwene. Ondina okukonga tate Kalunga nandi penduke ndigalikane. Ohenda otayi popi peshala lyandje. Kalunga nantima henda dhimapo eenjo dhandje adhishe. Natya eenjo dhezimo lyandje. Inopila menandje Kalunga kandje. Andi kwiithana uuyelele woye wudhilile ondunda yandje aishe ine edhina lya Jesus Kristus andagalikana. Andi indile ondunda yandje isiikilwe kombinzi ya Jesus Kristus opo ndikothe nombili. Ndikothele koshi egameno ndihali ndopa. Koshi yombinzi ya Jesus Kristus nakeenkondo dhedhina lye andikuthamo momalyenga ageshe ndamangele kwakumo. Mokuhachi wo nomokuchuwa wo. Onditeela kutya ndamangululwa nonkalamwenyo yangu yachunako kuwanawa. Medhina lya Jesus Kristus andagalikana. Amen. Okuzanena antameko kwiitulamo nokudhiginina omagalikano nokulesho hapo ya tate Kalunga. Itandethayo ontondadhi Satana asindane monkalamwenyo yandje. Satana kenamo cha mungaye mokukalamwenyo kwandje ndina okulongela Jesus Kristus. Nando chipule nje neche kutyeso ondina okulongela Jesus Kristus. Yesus okwati kutya ngokeholo mwenyo we otekukanitha nangu keholo mwenyo we oye oteguhupitha. Ondemupe enkondo opo mulya tagulenjo nomayoka inamutila nandocha. Shaashi nandimupombepo yuumbanda ashike oye enkondo yohole noyeendunge. Kehe moka tamuyi otandikala nane. Ngakogo omauvaneko ga tate Kalunga tandikakelehima medhina lya Jesus Kristus. Amen. Omalyenge go Generation ya Kesa ogatokokamo monkalamwenyo ya Veronica. Veronica okwatsikile nokulongela tate Kalunga. Inima isho yakala tayi ende nawa nokuli Pita okwapula Veronica yaye mondjokana naye opo yashumithe komesho evangeli lya Kalunga pamwe. Veronica monkalamwenyo yandje onda kusetelenga dauna. Nde nashi ndakala nditaatala ndakumona kutya ngongwe waadha uukwatya tandikongo. Ongene ondala oninga onyalekwa wanje. Kakele kwa shoka ohandi kudhiladhila ethimbo alishe. Veronica ondikuhole. Yes! Yeah! Ondakala nende chitegela. Nondala. Tangi Veronica. Inotsirana kutya shino shanyanyudha nje ngini. Ndaluka itwitelenje kwa indatila shili. Sister, andi kupandula ko magalikano genya ageshinga makala nokugalikane nanje. Kakwainde chitegela shino chapanja nkumulera kutya Kalunga kweli. Kalunga hakwatha mboka ayemwinekela no hayemwithana. Inima ishe monkalamwenyo yanje paife otayeende nawa. Iyalomwa Kalunga nahambelelwe. Oweteko ne ondankulombwele kutya tate Kalunga otekukwathelele mwaaishi. Talashi ekutumina brother Peter onga omuyaleki we mutunge pamwe ne mutandelithe evangeli lye. Paife masiku toningi uzemo mukadhona uninga umeme mukadhona gwanje. Otandimupandula shimwatalo kasili ketu ko Generation ya Kesa. Tate Kalunga nemuyambeke ye nakale pamwe na namushe. Tsikileni okutala uvidiyo wetu, tamu subscribe, tamu likinga ne tamu sharinga. Ochiwete mochikando tachilandula.